2024 so ke Christmas kerolam ngam isor ga tu puyam got bekal nala go ispa hoga pa ya lincham hamam nalam ka telngo aiza hemp me padam nala aiza purti do ken ga irabo ga solo nangum nalam ngo aiza hemp ka pada hamam nga laga bam he do ma nga situation da nga gam सात जिमा हलना सनी गमो हवे आतम बादन ना केनो फर्स्ट कमो उमिन गतस मना मो कम एक जोर सर्दी जिलाई ना हो गंगो उइमम होगा सके नो nga nam tol kero last sip kalam ending am jege taina katal ho kam jita bata jongu laga secretary nga kero luipel ite kal hote chalai ka ho kam ngo jibu kumana hab jilai ko sisi jana go bhe jil dawat na hab ja kam dala jak alpan dalam katal ngo kam hab hange na sajam hirche me padom hogan dalam melengam payalincho hogan dala haispam holagap singula kana mandalam katal ngo hogalayu go tan halna mana nya ko isablo hoga nyemi sablo na dalam kana ma mulag full time workers ajena kam nala ngam experience yang ahayang nala hadom hoga ngula church elder sakam nala mulinga experience yang ada nalam katal ngo kame atam hogbuyu anyo heb muin masa atam heb ja muin masa heb ja kamnya ko isablo heb muna makam dodom heb la ja kam lu cheram ohatel hogangula sejum isarga to go poisa hala jo mo kam ai ja sakar da mo sakar imanchi imat na hoganula kam sakar do hogangula ken kolma bola speaker han bo bengama mulga tolo NBC accountant bengama sakarma bolo mula Christmas meaning do matane kalbe nama heb kalam ngulu talo taldan me so choh man bonganam hol man bonga cha adu jital mana ninga akam da do parima ahna wal samogup jahid go adu do mapna manama adu ma bola choh meaning do matane hel benama adu bunya he choh meaning do de nama nam exact mana heb kalam ngula Christmas so sakar ma nyalokam ngula Christmas meaning do madana vasa ke heb jida heb jakam ngokam jaman sakar jakam ngokam chilail anyo ko go isarga agam sogam gotes mudo ngokam jak mana si aw si mutum mahal masungo ene visakar imanchi imadana hoga mula soga tugu puiso mula hala juka hoga si ndula bars mulangama soga akangam kespa have jakam city ma bengama good tidings of great joy hogam si hamnilo kam koi jak hem phenyer botugu pui soga mulga kerol si hog agamam wasajum anyogom gotas medo sam gomatam mo bible lot poritel mo pratna matan so ga mula Luke chapter 2 verse 9 10 11 mo sam poritan an angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone around them and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. So lagalo punbo abadawa nakang bichungo pratna matani siya. Punbo abdre wa Jesu namula Isaac payalincho वहाँ से बंद करके रखा है angula si bengamam koi jab hem phenyer botu gupui iso ka mula
Carol songula kam songula introduction khat sokam nilokam according to Dr. Luke duk mugam so story songula kam nilokam Dr. Luke this story was told by the angels to the shepherd hoga so mula so kam nilokam so gam angels have nilokam so look songula tu so ga kam nilokam me yenan benkin nom have nilokam angelam first Jesus na ko buitalin halail first shepherd torapam ya kaya bo torapam otu chob agam go kinum ka halna hoga Jesus na me bula have jakam otu hoga yad kal dos bacho ham ni mule ga chematam so angels Jesus na ko buitanamam ko Bethlehem nyok alaw ko buipyo ka hal buitanamam buip namam otu chob nya nakam gomatam so shepherd oga so yad kaya botorapsam otu chob agam gon maka na ngula have ka pada hoga so shepherd torapse me bolun tapapel odma doma have ma me bola jitya mana angel soga jisune hog Bethlehem alom ko buitali ka hal benda kalam bola nibya jab ham mana action na lain me bola kam usi lain hoga ni mulengam geda getam hoga jisune ko buitali ni ka ho good news ham bankin num ka hal ngulam habe ka pagda me bola nibya alo ham ji mana angel seven benamam ham me bola tatepel yola nibya halo yolai asa jaga ho ikerlai so good news sam me go kinum ka hal me bola na hal mula ka padom ho lagam mula so kam nilakam what is happened to in Luke chapter 2 mula so hok naka so Luke chapter 2 so mula yinum have nilakam mula 2 so first bola ga mula kalail so ga 12 nango hoga me ga mana an abseda sila hoga jisunan ko bunam nangum mula ham ka pagadum ho laga mula 2 soga 2 verse 21 sibengamam says and at the end of the 8 days when he was circumcised he was called Jesus the name given by the angel before he was conceived in the womb. After a period of 40 days, according to the purification put prompt by Moses in Leviticus. Mula so ka pagadom hoga jisunan soga ko buitalin yuka halbenamam otu choba so angels torapa shepherdam bankin pa yad kaya botorapam bankin pam ho yad kaya botorapa kam ham ta te pel mu bula yolai guda ninga pura guda asa hogam jisuna ko buitalin yuka ngulam yulin bo akam ko buitalin yuka hal mul benamam ta papa ho lagam mulam so gam de mula kam nilokam hoga jisuna jitya ko buitalin yuka halail Beho ko ho mula ka pan mahab nilokam mam 8 days ho Jerusalem temple ho balai mam kongam eminum ka halna mula sam ho la sija sote yete ma jesu somoy sote yete ma hab ma otu hoga soga 8 days soga mula Christian lichi ho Jewish lichi ho ka nilokam otu hoga Moses law hoga mula lichano ma ka padom hamula ka pa banya Leviticus chapter 12 some whole chapter 12 verse 1 soga whole chapter some mula pori banya kamba pura mana Jewish ni torapam otu chapko bul kam hoga blinam hoga ham bulam hoglo eminum ham hoga blinam hawa mulengam mula ka pada bulam mulam Moses ga law bulo ka kam bula ekta mana nyem kongam buil kam het days go bulang mana bahar ulin mabna hoga dil donam hoga nyaga kongam ko buil kam het days go bula ulin mab dil donam ha mula ka pagadom bula kongam bulai bula circumcised hab malai ho ko ke ba ana jitya me bulga ko bu ho dal kam bleeding is khatam ma de do nyaga kongam 33 days go
มือบุลหับน้ำอุรุหกมันบาฮาร์ลินมาบลสมานำจากคำหัวกำจากคำกบมาหน้าหับริลดอนมกะฮัลโฮโคกังบุลัมดาร์ดุบมัดเนกลาหกดอบสีปตาหกหกฟิวชั่นหกมือบุลัมอันนี้ก็ fear two fears ก็อันนี้ก็บาลัยหกฮัมปะเฮฮัตลหก burn offering เวลาหก sin offering ฮับมันpriest mai stel holy kun ha bula husi kerjan maka halna engula have ka padam hoganyem kongam hamnilo kam bula ho Jewish Moses law ho bengama 66 days go hoga bula namure ho have don maka halna e ho ham manengulu nisa si tungula mananyem konga fere dil kam ho go yeden yimadan ngula to hit mane sijanango have doma हम अब है नहीं गा तो कन होसा के हब जिस दो बुलम हब जिस कम किचन कम ले हाँ मादना इन जगह में पूरा अच्छे ओ मलाइल नियमम जिदो होगा 25 दो कम बुला इगब जिमा दो एक था बुला तो कन बुला हब है नहीं हम कापा जितना ये मुलो निसंग तो हब दो जिमा होगा हब कलम मने जिसु का जितिया जिसुन को होगा हो ये नाम iman do kuma mula ham kapa kuma mula nya ko isab jisun ko bunam hoga mula change nama ho ham kapa do lekin emin minamam haram jisun na kam se 8 days ho emin namam mula kapa do ho emin namam kapa do lekin ho ko hoga ho dusra jiman soga 33 days go 66 days go ho ulin mam dana nyema aril donam hangulu lagaba sijaga dogma hamula so ka pada hogangula gandaba kamila kam why was this news so joyful hoga so jisunan ko butali na kanam si hogab iman hempnam iman mana joyful nam hempnam hangula kamila kam samula kamila kam so ga John chapter 3 verse 16 singula kapa nama bengamam God was preparing the shepherd for the news that the Savior was born. It's like he said, get ready, here I am. I love the world so much I am sending my son, Christ the Lord, to save you from your sin. Yes, see, have you come home, come manam. So ga mana ai go tangambo mana hemp nam joyful so hemp nam joyful se hona ka ham ni lokam jisun ko bu nam ham ni lokam ngulam nya ko ngam hemp ma do bhala ka ko bu nam ngulam henter ka ni penko ga yulin do bhala ka hoga ngulam ni nya gam jisu ishora mu ko jisunan gada so ko bum rai sini ma do hal jiponam hamle gam ngol gam khem piang ka na mula ham mel kam mula life lo sa ke mula aiza al pa na otu ngul ana ba iman ui apya yin pal mana kosto yin nga bada iman mana ui acho dai achida kala tai achlai mu ga sehab palai kul manala so sab dor kam mu lagam tha kama hab yinam gobam mam mana nyuba oi bentar to kala so nyuba bengama pavno solo ga gerjaan ko nam oi beng krama khalai munan ya dan poisa nga kalai mam jit kul no gerjaan ko nam ngo solo ga oi beng krama kala jityanga ab gerja jila kalam ho mana hokam achap dok ma ei jag alu mana hab selai kul mulga ai go ana do pa ho nga an lo da mana mu ei jak chok na oga mu si jana go mana ei jak go do ko lekin mu si jana go mu sabrati bolo mu sab sona me mana dai nyem inyen ko bu na si jana go ngan oga jiman nga bu nye he tora pa mu emino to ka ngam jit ma me ben lai sabram na imman hab si jadil do ho ga so gam jisun so ko bu tanam si so hokap joyful dana ham nyalokam ishoram jityang mula jisunan mujil dom nyalokam mulam hab hempi nirsum dum hoga mulog list yagam jisunan siyima do hogap ko bun makahal mula so bible so mulam
so ka pa ga do ho la gam ngom nga benjo te lai ngo he te na e benjam tai kun ho ga tini point din som that this news still bring glory great joy to us today so mane news se ho ga ai go tangam bo great joy so news so hem che solo na ga mulo la ga do ne ya na ho ga si bible la benga ma Hebrew chapter 13 verse 8 se benga ma isora ham ni lo kam otu ho ga do num si ja nang ga do den khol nang ga do tai ne ho ga mula pen ko lo ja kam so good news so hem num mo che mul ga si ja aro mod nang ga do ne ya mangula hodai so ga hem num sam isor la ga do tan ye hal na ho ga mane mula so hem penyer de kal so sel mula aho aro la kam no log laga ba mane so na ma kam do kam sa ja hang ora la ho gda ko kastong kam do kam sa ja mula chema ho ga no la si iman mane sam kai kam mula range conference ya iman pendelo ko do madan jinga kam borti do range conference sam kam mula si kana manul ko ya wada ho have kalam osa ke mula haji hara ba hem play mula si yil dod ne ya nula tugun asala tugun aho arong ni ka galo hem pol jetul hang urang pasto bonga kam mude mek bonga kam do kam sadya mula chema hoga ho have kalam exact nga situation na kam ho have si ja yil dod na mananu langam ka do parasi ai ja mane ho kam yimal na lakin nga laga mo kajan nulam go chetwa nga laga so mo che mi chungo do ma hal na nga situation ngam kompel ma pa hal na si ja mananga abu mulangam ahaya na ma un ko ba ab ja kambula sono kam hara las girja do ngam iyo lo da karna ab ja kam si kenno ga binchul ap jipu hal mulai na hongom kenno ga aya ngo nyaga ngam ngam ma sujum ngo speaker am batlim ngo mulanga me pa mangul ga pastor ha kam na ram pa ngo ma benda tanan behetinya o me harangam mane discourage ma de halai mangam ai jak nyaga nga encourage mai pa ho nam kam pa ya len charan na o gannu mane sujum so linam sam ka tel nga main ne me divert ngo ai jak alpa hal na ngo have me dom ham kalam mula nula so mochom asa bonga kamula si benga mam koi jab hem penir botugu fui hal mula isora ka si bible kam benga mam mula mane hem nomam mulu laga bajigin ka jisuna ko benamam mulu laga jigin ka hal mulam gos heb jakam na nga penkola hosa ke ho hem pa mulu laga dod na ye nula tugan atik imi aya per problem la atik nyol ko nge problem la hoga ko nge benam tak ma ba asa go bil ho problem la kamula listul jakam manengula ahon ngula hem penir gom nala tugan yina kam do kam sadja hab ma wasa ke ngula bola haja hara ula bola ga hasa ke jisun ko butse ngul ga phep nam ma debo han kam nala jil dona kam do kam sadje ham na nga kha ngam ngulam isore ngulam chen do ho gam nguluk asa kam nguluk muda mereka nguluk imi aja problem nguluk nyol ko problem nguluk nyihe ko problem nguluk relative problem nguluk sui chaso asa ka heka dod ni lo kam ngula mlenga lakin go ishoram prayer magal so real joy sam nguluk haji hara ura so ham duk jilabka hoga nguluk uralo ngula asa ka nyingam gotam lamanam nyingam katam lamanam dod ni lo kam jesus sam na hya tabkal ngula sanyam mo sa pratna ngamatam ni pa nulam kana ma ai ja hem to sa ke nul hang uralo ka hem plalit na ja ma hem mam nula tugan mega ma singuluk ani ni hem nguluk listing asan ngula ang urabol hok dauk ma ja kam hem ngula yil etat si sector asa ka iman purti ja dawlik na ba ngulam kan kar do ngula kam lik tamamul heb kam nula tugan sector yina kam do kam saje ham
mana ngula chema e hogam ngula hebli tama phasa ke real joy hoga ngula ishoram pala jukam nanga laga ngula asa ka dod ni lokam ngula ishor laga hoga na hya to ka ngulam je hara soga ngulam jete hempam ngulam ka pamadum no jilab ka hoga na no hebli lokam sija gate ishorma otu hoga don bunga sija nangub do ta kol nangub do tai ho ishorang ngulu laga la likhyam do batuk ka hoga ngulam so Christmas aro so kerol aro so ngulam hem penyer gop som map ka likhyam na laga ngulam sevam madum jilab ka hal ngula mujila ngula sola juka heblib nyilokam ngulog linama altai hoga ishor kam ngulam lore tan hanna e ho laga ngula last som. So the 1 John chapter 5 verse 11 to 13 is receiving so Bible samula poritish in receiving and this is the testimony God has given us eternal life and this life is in his Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. In mula soga John 1 John chapter 5 verse 11 to 13 sibengam oga mula sog tugu pui soga pui si hamni lokam oga mula pun bolaga mulu निर्वाचितम सेगम मुले कापा पना नोंगो मुले ईश्वरम नोंगो मुले जीसुनन अन्या मजल दोद निलोकम मुले निर्वाचितम सेगम हेम पमुले पुन बोलगा जीसु लगा मुले दो बादन का नोंगो मुले ईश्वरम जीसुनन मुले कता मजल कता सीमा देन्योकम मुलो लगा निर्वासेगा दोरम कहना ए बेम्पम होगम नोंगो मुले anyab segel ishor lagaba jesu lagaba muje lai sebam tishka hablib nilo kamulak ji kuna asa kamulak prayer ma bolom muluk lai pa kam altan hel e mu haben nulam laso bent goter gadene ho gamnul mule lagalo pen baba do banukka hoga soga te samse jaye prayer ma hoga mule mulenga लेकिन गोब्दोतर प्रार्थना मच्चो जिसो मुलुक लगाला हजी हरा ओराला मुलुक अस्सा कम नोला ईश्वरला दो चंदो दो होगा मुलुक लूशर इमी अयगब सरब गेरबला होगा होगी जितो बिचे दो निला है ईश्वरला नोला चंदो होगा अयम पागदल नोंगुलम सो Christmas होगा सो केरल सोगा सरसो दम मलाबका होगा मुला अलल दोद निलोकम सो अलसम हरा मुलाम दोयु मदु अस्सा कम हम अपना प्रोटेक्शन मलाबका मुला प्रार्थना मत जे होगा से थैंक्स कम दो पास मुला प्रेयर मत ए पुचर